Alo, Mart, jel se čujemo? Jesmo, fabrika je čista. Ali smo u njoj našli jednog civila. Bio zazidan u fabrici. Dobar dan. Jest, dobro si me čuo. Bio zazidan. Gdje nađeš ovog vaspitan? I rekao bi da je malo čvaknut. Ovaj neće ni jest. Nije htio ni rukavice, kada nije mu hladno. Dobro, možda Fred voli i zimu. Ko vam je dao pravo da se ovdje uselite? Rat, valjda. Gdje je onaj što je bio zazidan u podrumu? Šeitana ste oslobodili, budale. Šta pričaš? Kakav šeitan? Šta sereš? Trebali smo mi početi hvatat noge odavde. Ajde, ne mrde, ima novih mina! Danas mi sad gledate koju pičku! Ko je postavljao mine? Molim te, nemoj ga ubijat. On je prvi. On je zamislio ovaj svijet, ako ga ubiješ, svi ćemo nestati. Našli smo ga u podrumu ispod zemlje gdje su vrata pakla. Demiur. Bismillah. Rahman. Prvi onaj koji je izmislio i stvorio svijet. Bismillah. Znam je od početka. Bismillah. Pa to je bolno ostavi čovjeka na miru. To nije čovjek, budalo! Veliki graditelj svemira. Zao duh koji se bori sa Bogom. Onaj koji je postavio ove jebene mine, da je morao raditi u talu s njim. Strah. Idem ja kod svojih. Ne znaš ti ništa o meni. Ne znaš ni gdje se nalaziš. A gdje se ja to nalazim? U paklu, Pajdo. U paklu. Užas.